o tlogole ke bokae Mazambane ao ke 80 ranta fela Malome. eng o tlhakane bjaša mošimanyanaka ga di di-price tše le di seta ka maragona why dijo di tura so Climate change Malome. serious Ya, e kosa di-extreme weather patterns go tshwana le mafula kwa Natala goba komelelo kwa Northern Cape. Le wena wa tseba gore too much rain goba komelelo a ya loka mo mehlareng. yes I'm sure balemi ba bona ditlhase playing hide and seek with the weather must be tough Wa e tshwara ba bona balemi a ba kgone go bjala le go buna ka nako e ba tshwanetseng mo ngwageng. Bjale production ya betha bosho price ya re malinga. Maybe that's why the farmers market are not about fresh produce anymore. Ke di katareng fela. Hey, next a stakile mo 80 rand. Ga di Mazambane a ke phila na. Le za mo replace vene ya la theka rena ke. It is what it is. Wa reka go ba bjang papa. Le package le fute mo jarateng before le gabelela into the park. Hey, kotla ka morutlo. And that's for wena. Se telling you, se sa go ya toilet right after uja. Se stop today. O senya dijo man. You wasteful piece of damn it. Yeah man.